Алатаудың қойнында жақшылық болсын түбелік. Ал эми биз болсоң ақтаңдай қызыл тілдерден ақ сөздің айтып жүрелік. Амансыңарбы барыңар, Алатау елдің қалың жұрт. Бүтүндөй сайрай тұрған чағыбыз сааты да өзгөрдү. Ақтаңдай теле көрсөтүү мындан кейін жалпыңар. Саат 10-до кечинде экранга келгиле, ечендеп келет таланттары ел жұртым чогуу көргүлө. Ақтаңдай теле долбоордон буйрусаң элтиер телеканалы. Дастандарды жаңыртып манасчылар келишет, баянын айтып беришет, комузчулар келишет, күү тарыхын бүтүндөй ошо күпүлдөп төгүп көрүшөт. Ақтаңдайлар келишет, ар бириңди карачы, айтышып санат термене, ар бириңди доң ээритет. Бүгүн да келди қалың жұрт, қашыма қалыстан бүгін қонағым. Айтылуша Осман Ақсақал, атадын уғасыңар жомоғын. Өзі жалғыз келбестен небіресін ерчетіп, бірген алып келіптір. Бұйрыса шаңшыйбыз бүгін бұл түрді. Құш келіпсіз жанаке. Еми кезек деген құшындай сізді көкіректі қадымге толып тұрған өнерді елге чачып берелеп, жашқа арысы жиналат. Болбосом өнөр деген бұл дүйді, Алла берген пен деген оңаны чоғу көрөлі. Алайқудан келіпсіз, атаның қандай болды деп тұраттың экрандың артчағы елі жұртым өнөрі. Анда көпке созбай шаң Осман Ақсақал, қана қомысты қолғын алыңыз, еми кезекті сізге берелі. Құш келіпсіз. Рахмет. Мұна невірен ерчітіп, атайын біздің Ақтаңдайға, бүгін Ақтаңдай теледолбоордон ушул жақшы өнөр тартуулап берсеңиз деп біз қоңырау чалып, ағачайын сізді ушу ел жұрттан көбүрөөк угуп калчу элем мен. Баягы Чачке Именова деген кызыңызды жалпы кыргыз жұртчулугу жақшы танып қалды. Ошол кыздын атасы төкмөлүк жайы бар екен, комуз чертет екен, анча-мунча куудулдук кылат екен, ырларды дайт екен деп угуп жүрдүк эле. Мына бүгүн бул жерде небереңизди ээрчитип келип калдыңыз эми. Эми те алайкы өрөөндө ошо коочаты өрөөндө жүрүп эле бул комузду бабалардан үйрөндүңүзбү же билим алдыңызбы? Кандай болду? Мен билим алган деле жок. Комуз боюнча. Ошо комузга 4-классымдан баштап кызыгып, анан ошо атам чаап берген арча комуз бар эле, ошону кыңылдатып жүрүп, анан эң улуу акебиз бар эле,
Polat деген. Ошо комуз чертет эле. Ошодон бир огон үйрөндүм. Анан ошо чертип атып эле бир күнү чертсем эле баары эле келип калыптыр. Окшошуп калыптыр. Окшошуп, ошо боюнча эле чертип кеттим. 5-класстан баштадым да. Эми мен музыкалныйда деле окугам жок. Ошо нотаны деле билбейм. Радиодон угуп эле кулагыма сиңирген эски залкар комузчулардын күүлөрүн чертем. Жакшы экен. Сулук менен чертем да. Азыр эми кандай? Мен мисалы бала чакта Чоңалайда жүргөнүбүздө атам Буркан ырчы баш болуп, негиз эле айылда тоодогу жүргөн элде бирөө комуз чертсе катары менен бир үйдө отуруп алып, баары экинчи салып, анан кийинки салып эле черте берет эле. Азыр ошондой барбы? Илгери Алайкууда деле ошондой эле болгон. Айыл топтолуп алып отурган жерде. Биздин Алайкууда деле ошондой болгон, эми азыр топтолбой деле калды. Даже азыр заман өзгөрүлүп кетти окшойт. Биринин үйүнө бири кирбей, даже салам деле айтпай калды азыр адамдар. Өзгөрүп кетти. Өзгөрүп, ушундай заман өзгөрүлүп кетти. Анан эми азыр комуз чертип, илгери ошо Кыдыр атасына бизде деле комузчулар көп болгон. Ошондой Кыдыр ата отуруп алып чертишет эле. Андайлар жок азыр. Анан ар ким өнөрү менен үйүндө чертет. Үйүндө черткендер билинбейт экен да. 90 комузчу болсо деле. Мен эми ошо сулук менен эле чертип жүрөм. Радиодон угуп эле залкар комузчулардын күүлөрүн. Илгерки Муратали Күрөңкеев, Ибрай Туманов, Карамолдо Орозов, ушундай залкар комузчулар болгон. Азыр деле эми жакшы черткен комузчулар өздөрү күү чыгара элек. Ошол эле илгерки залкар комузчулардын Күүлөрүн кайталап чертип жүрөбүз. Келиңиз эми дагы кайсыны чертесиз азыр эми? Эми азыр насихат чертип берейин. Жакшы болот. Чоң комузчуларды айла чертет экенсиз. Мен көбүнчө ушул жанагы биздин балдар, алайкулук балдар бар, акындар, ырчылар бар. Анан филармонияда иштеп жүргөндөр, кээ-бир ушул алайкы өрөөнүнө баргандар көпчүлүгү эле айтып калат да, ушундай бир аксакал бар. Бая Чачкейдин атасы деп айтса, көрсө сизден ар жакта көлкүп жаткан талант элдин ичи бая өнөрдүн кенчи деп бекер айтпайт. Ошол үчүн бар болуңуз. Дагы күйлөрдү, ырларды азыр ырдатабыз. Эми мынау небереңиздер ичте келипсиз. Ушул үй бүлөдөгү балдардан дагы кимдер бар? Артыңыздан кимдер келе атат? Ошолор жөнүндө да айта кетиңиз. Үй бүлөдөн ушу
Kızlarımdan 6 oğul 6 kız var. 12 balam var. Bärin üylep jaylap. Bärin atalık millet atkardı. Göngülüm tındı. Hem bu yakı kandan da. Şu ne bileyim içine ırçı olup geleter çığı var iken. Ana kızlardan çaçken çıktı. Şumla kızın atası da komuz çertet. Anan baldardan dile var, mançayın kızık bayla köy. Erkim özün nimesi menen. Erkim özün tirgiligi menen şantıp jilet alaksın. Şalardan şu baldardan. Жақсы екен. Эми небереңиз Маликеден уганы ыр келиңиз. Эми ырдап бериңиз. Кайсын ырдайсыз? Жазды. Saraydı. Саройдың. Ырдайбы. Саройдың ғанаң салқын ай тосунан, сағызған ғанаң учати тосунан. Санамағанаң алыбай іздесем, қантейін таба албай қойдым Көгүчкүн ғанаң көркөми тосунан, көңүлгүн ғанаң учатиз осунан. Көңүлгө ғанаң алыбай издесем, кантейин көр албай койдум ордунан. Ай, рахмат. Мына жакшы ырдайт турбайбы аябай. Бул чоң ырчы болгудай келечекте буйруса. Канчанчы класста окуйсуз? 5-чи. 5-класста. Мектебиңиздерде өнөр посттор көппү? Сизден башка дагы кимдер комуз черткен, аккордеон тартып, азыр көбүнчө неме жаштар эми көбүнчө эстрада жакка кызыгат, а? Ошондойбу? Курбуларыңыз бар да, көп ырдагандар. Жок. Жокпу, ырдабайбы? Атаңыздын жолун тартып туруп эми буйруса комузда үйрөнөсүз да келечекте. Kızıl jilet. Аха. Үйренем. Эми дагы улай бериңиз эми. Ырлардан, дастандар, термелерден айрыкча тоонун коюнда жаңыртып баягы элдик ырлар дергит аткарат элдин баары. Men şu Raykan Şükürbek'tin Kız Cüyüt degen ürün Ramalık Üstüves Tursuneli yurdap жүрген. Hem oşadan ben yaş gezimde mektep okup жүрген кезде толық biletelim. Anan hem hazır ulgayıp kılın кезде anın bari kıylası esten çöp kettir. Oluşunca esse kalganın kıska tartıp ırdap vereyim. Жакшы болот. Janibek degen jigit ayılından kız jaktırбай bir günü talastın tokoyun arılap kelejese aldına su götürgen suluğuz çıgat. Görüyormen ali kız kandaydır gözünü ısık görünüp jigittin yüreğini tolkutat. Kete vereyinde ketkisi gelbet kandaydır üç jigitti jiberbet. Turup kalışat birin biri qarap. Jigitten kız, kızdan jigit uyalat. Kızıl tazıl jaydın gülü, egele uyan görünet jigitke ali kыздın türü. Bardık görünüş Janibek ertok, Janibek kız getip kalbagayla dep korkut. Mına şol jaman, Janibek anan eki jagın qarap koyundan komuzun alat. Kızdı sınamakka ataydın kız gerbezin çalattı. Ana. Dep çertip alıp qarasa kız gülüp koyat. Anan jigitke qarap kız mınday deyt. Jakşı komuzçu taktap çertet, özü tartın maktap çertet. Yaman komuz çattap çertet, özün özü jaktap çertet. Jakşıdan ölmesi örnek degen, ölmegen birin biri görmek degen, jaman kesse gelbeyt degen, jakşı nerse ölbeyt degen.
Hazır sizge Toktogul'un Çoңgerбезин kayırıp berem. Munçalık asılıp kaldınız gerek namaz. Jengseň betim depkin, jengilseň sendelmey ketkin dep kızdın Toktogul'un Çoңgerбезин kayırıp turgan jerde. Kulak salıp atandan kalgan eluşu. Kalban bir gün akıl söz aytıp etkeni Toktogul. Ertip çıkkan altından onun taktı kalır yalın kul. Var bulsa jigite önerim dün oylarım. Kız bütkanın barısın onun meni suya toy debegin. Gezegin veririm jigit keketir çata toy debegin. Dep kızdırsa canibek oylanıp kalıp uşul suluğunu davr yolu imereyin. Uşul yol yığılsam cenöle getireyim dep. Kadimki Aydar Ali'nin oğlunu salıp ızdap turgan jeri. O sekesinin otun alısta Adam dıkkana belgin namısta Sulu ölmeli, beygilsin ölmeli Attığa düşüp başında Ben atındın aytıp verimedim Olu verir canılı, yazıla verir tarılı Gözümden atın canibek kim alıdı Atayım beni kaneki, aydap salgan dağı Akşam karda asmanda, uçur yatak canibek Kırzapcata canibek, kıyatınca sorulu Kırzapcata canibek, asmanda ayı Carı tüylü, geçer bekelini Geçinsiyle büyülü Dep jigit ben kıskaçalı tartı otam. Onda kız düşünsen düşünüyorsun, düşünmesen daha bir kızın meyesini bitiriyorsun. Dep Akkayın'a jölene kalıp Akjibek köyünün jengini jelpildetip kızdan uzak turgan jerde. Yengdiğine cayın koz koysun, gelin kız görsen boz koysun. Süyemin de boz koysun, sen süyünü bilbey tokuysun. Aldın dağın aktamın, elep algan kuğusun koy, yine tandın tapkanın. Aylına kızlar yola koy, sen tokoyda tertip basmanın. Atımda sırap bilmedin, atı yönün kim dedim. Bir kaynatıp çay içsen, sen ayalım var dedim. Boşunuza kaygaytamın, şekensiz baykadım. Jakşı jigit gördüm de beni tamam aytamın. Özümdün atım gül bayrağı izlesen mendey gül kayda. Ömürdün yolun izletip Toktog'a yakkan susayda.
suya almayım ağay ayayımın sumsayma gibi sumsayma dep. Gitti. Oşantip kete bergen eken. O kete bergen. Эми бул чыгарманы биздин Райкан Шүкүрбеков аябай ийине жеткире жазып, аны эстирдин эл артисти Залкар Төкмө эстебестүүсүн алып түмөлөп ырдап чыкканда элдин бардыгы ал мезгилде баягы радио патефондорду угуп эле ошолор менен эле чоңоюп калдык да. Кызуу убакыт электе. Анан эми бир ой келип атат. Баятан бери сиз ушу чертип, мына азыр те 70-тин кырын ашып 80ду серпи турган чакта, 90ду көздөй бараткан чакта буга чейин айылда же шаарга чакырып бир анча мынча телеге тартты беле? Жок. Bir жолу bir чыкканбыз, чак түштү. Чачкай кызым экөөбүз. Анан башка. Эми айылда ырдап жүрдүм. Жаш кезде тартылып калбаптыр деген ой келип атпайбы менде? Жаш кезде тартылып калган жок ошо. Эми bir күнү bir досум ошо жолугуп калып Бишкекте Кадырәли Конкубаев деген досум бар. Экөөбүз эгиз колдой болуп чоңойгонбуз ошол. Esime salып atpayбы. Дос, бул өнөрүңдө картайдык, өнөрүң өзүң менен кошо кетип калбасын деп. Анан мен Абдывалиге дайындайынчы bir элтирге тартып койсун деп bir кыял кылган экен. Анан ошо Абдывали бүгүн үкем чакырып калды. Анан ушу элтирге келип болушунча баягы өнөрүмө elge tartılap, kolumdan gelişince çıkıp eltirge geldik bugün. Ayvalli. Buna tuğra aytasiz. Ötkende oşol bizdin Kırgızdın iliminde emgek singirgen işmer. Kırgızdın kıyın okmuştuğusu oşo Kadir Alagay telefon çalıp kaldı maga dagı. Çalıp anan benim bir aябай kurbum. Men köpten beri bilbeyt ekenmin. Aябай çoğun komusçu. Gırlары tümele şumduk. Ben eske saldı. Şunu bir байкаштырып көрсөңөр дегенден анан чакырып калдык сизди. Ага чейин деле мен угуп жүрчү элем сиз жөнүндө. Келиң эми дагы бир кийин жакшы чыгармалардан чертип бериң эми. Баягы көкүрөктө болгон чыгара бериң эми эл журтка. Көчөдө туруп калсак, Osanov деген главврачыбыз болгон ошол бир жерде кашкат минип жүргөн. Ол действительный ак эмгеги менен душасы менен ошол үйүнөн больницага дейре тизесин какшатып барып иштеп келчү эле. Ат менен. Анан көчөдө bir 5-6 киши турсак, bir кашка жора келетет. Главврач окшойт деп турсак, жок. Bizde bir mergen var, Kadıyıp Tekon деген. Takenerek kişi. Oşonda oşo okşoş kaşka jorgosu var, oşonu beni aydatıp geletet. Ayda tüz aydap göndür. Attım boşun burba dep, tamaşalap. Bayağı bir Kırgızdın askiyesi var da, kiliçkeler var. Oşo geltirdi ne bakılsam bile attım başın burba beni. Deliga kamçımla çağıp nimetip kaldı bu oruna ne alettim. Oşanda ilham geldi, Mırza dep kaldı, şöyle turgandır. Oşandır da vatam bana. Sen minip bugün çoğ jolgo, serpilip çıktın o çoğ jolgo. Tartuğa gelgen kamçını taştabay karmağın kolgu. Alavarman taştasa, ağa takır oylum bu. Tegiz jorgo taştasa, tegele tokum koz kolgu. Gerile tevizin geldin bir yemi bol jolgu. Bürek cüme vakitten sırap mincik artkanga koldum bu. Andan gören al jorga baylanıp dursun korgundu. Öğretip tamaşa kıldık. Öğretip dursak öyle bir mahallede Davir Taş Mehmet degen telten tuşlar var. Ada gör. Yemin öp. Sen
akın bolsam meni koşuverdi dep kaldı. Anan alдағы немеге өtken, мындай bir dayranın özüne ücret salıp malga layık yerlerle. Oşarga ötüp jaygaşıp ötkennen жаңыдан öremenke salıp anan anınдағы kilitçası oşa var elenen oşoga layıktap ırdıp atam. Gün göygön ötüp taşıbay gün tünüterdin oy taşınay. Uğruna çağalgança uğrudu senin başın ay. Birak suusu terektin surar mı deyim yaşın ay. Düştüken öztü çunkurda, yılıp baskan münkurda. Cırgalın senin oğuz çamaşınına cırdırar reken dalaştı. Göktüken öztü çunkurda, göp baskan adam münkurda. Gözelin senin semaşını gözeter beken o gelem. Gevin ortam. Acısı içine gök tükender öztü. Bir çunkur koşa yüzüne salgan anışırtıp. Tamaşa kılığına tarap gittik. Hem bunday telitten tutardı tamaşalar urzap. Koşup жүрселеңiz. O kiliçkasına jarışa koşup жүрчүlem. Айылда эми тамаша көп мындай эми кагазга бизде. орап туруп анан баягы жат бир жактан келген адамдар жакшы түшүнө бербейт, бирок айылдагылар тим эле Hem ilgari, bu ilgari çaytançırak menen эле свет жок. Eптеп жашап жүргөн күндөр болгондо илгерки элдер. Ошол кезде телевизор деле болгон эмес, радио болгон эмес. Ушу кээ бир кишилерде гана патипан болот эле. Анан эрмеги жок, эрмектер. Көрүмүшкө эчтеке жок. Anan orada oynayt ele ermegi, anan ulak çabat ele, elin ermegi, anan ошол birösün, кымыз ичип отуруп алып анан birösün atqa şıltap, birösün uyga şıltap, birösün etke şıltap. Askiya çıgarıp tamaşa kılıp жүрүшкөндө biri-birin. Ermegi ошол болгондо askiya menen. эми күүлөрдөн дагы чертиңчи бир күүлөрдөн угалы. İbrahim Tımant'ın bostalkını çetip bireyin. Köp jaşabız. Neme? Yüray Tımant'ın hem Bostalkın. Bunlarda bir iki varyant mene çetlete okşayt. Bularını soğuş basılganda bir yağı Cengiz Köyü dep koyat da. Oşunda çıkargan iken Cengiz Köyü dep. Эми залкарлардын күйлөрүнү ар ким ар түрдүү чертип, кээ бири өзүнүн дареметине жараша, кээ бири баягы ошого кошумчалап, чындап эле баягы улуулардын көчү уланып келатат. Эми Малике небереңизге дагы кезек берели, дагы ырдатып калалы. Малике келиңиз, сен баягындай отуруп эле ырдай бересизби?
Burulurdu. Qaysi sınırdayız? Bu alanda. Öksügün oy kışta çürügümü Göktümdü kanasam aytsay bilemin Jaynagan kızılı gülü görüsüm gülü görüsüm Jaştıktın ay, jaştıktın ay, jaştıktın ay Sezemin ilebin Can düğünüm oy Koşu çaşarıp Jaza bargana kirsiz ay tazalık Cipar jetmaydın deminin o deminin Jirga baytay, jirga baytay, jirga baytay Kimderin azalıp Ay rahmat. Çıkarmaçılı iyilikler bolup gelecekte buyurursa buna Hanike Ejekez'in abdan mıktırınır da otpayby. Ооба. Ilayım oşondoy bir ulu, jakşı biyikliklerge çıksın, oşa köwürak bata berip, okutup, üýretip, ilayım. Emi oşol ayıldagı jaşlarga bir toktolo ketseňiz. Ayılda önörlü jaşlar köp çıkar. Je, hazır önörge kızыкpay kaldy bu. Kanday bolup atat? Ayılda жүрgөн Önörlü jaşlar emi göbüle nemege burulup ketdi. Ulaka. ulaka. At minip öyle şu attap da öyle göbü ulaka. Ilgerki Kırgızdın eski nemeleri orada oynaçıyorlar. Hazır eldin berli bekar da jasagan işi yok. Hani orada oynaytılacak şunakay ve uluttu oyunlar. Şular joyulup alatat. Hani göğünçele ulak tartı öyle tutuşu öyle şu ulak bolup atat. Ermegile. Aba, geliňiz hem dagı bir jakşı çıkarmalardan ırdap berin emi. Yol nemede otursam Caylo'da. Baldardım bäriyle 6 kız var diye otpayım da. Bäriyle şahara getip kaldı, gönü vardı böyle. Şahardan barbay baydı. Anan je töşke koyga çıkarbayın kaptaygan iş. Maldı karaganga sel akval gelmey kaldı. Baldardan biri öjarımın gelip maldı karagala mendile şaharga varıp Silerçelep jüreýin. silerçelep jüreýin. İçine namaz okup däret allangan hakkı hökümetini ýakşy eken oňoy. O şerge baraýyn eýlenäýindir. Sen tegele bara turgan baldar jok. Ana eşikde stolda oturup alıp zuwanym giýibenen bir çıkardım. Oşany da bileýin. En son. Kararça kaldı karalbay Karlığa bararbay Başımdı vurturmasa Ballarım Galatasaray'lbay Başımdı
eşikке үйден çıkkanға göz görüp kulak uqqanға bardığı qalat çaçılıyı başımdı ölüm kısqanda ölüm kısqanda bardığı qalat çaçılıyı başımdı ölüm kısqanda dep bolsa urdap ana telefondan jönötsem Ha. ыйлап сыкташып айрыкча кыз бала боорукер болот экен кыздар ыйлап сыкты анан неберем машинасы бар луаз ошону жиберишиптир Алып келди. алып келгиле өлүм көрөйүндөр силер гана баары шаарга келип атамы боздотуп кызыл завод түбүнө таштап койдуңар деп анан мен анан неберем барып анан алып келди кемпир экөөбүз ошоюнча шаарда жүрүп атабыз Азыр шаарга келдиңизби? Ооба. Ыр менен келипсиз да акыры. акыры ыр менен жеткиздим да Эми негизинен мындай азыр карап көрсөк айылдагы аксакалдардын көбү эле жайында жайлоого кетип ошол айылына Ооба. кышында баары эле шаарга келип калды бүт элечи. ошондой болуп атат Себеби мына жылуу жумшак баары даяр, ошого дагы аксакалдарга ыңгайлуу болуп атпайбы? ошондой болуп атат Анан айылда деле шарт түзсө кетпейт негизи. эми кийин бул ош шаар ысып кеткенде салкын жерге Качып кетип каласыз айылга. качып кетип калабыз ооба кичине акпак таталап Эми дагы айтыңыз эми кайсы күүлөр көкүрөктө болгон чыгара бериңерби? Ошо кыздарга, балдарга да жеткирели эми. болуш маатазымовдун күүнү сыры деген күүнү чертип берейин Кана. бул эми бир зарлык деген ошо сүйгөн кызынан ажырап калып анан ошо зарлык чыгарган экен болуш маатазын чертип чыгып жүргөн күүнү сырын ошону угуп кулакка сиңирип калдык эле эми ошону чертип берейин
баарын эле ошол токойнда негизи менде деле баягы музыкалык билим жок. Мен өзүм негизги кесибим биринчи тракторист машинист, анан кийин мына кыргыз тил адабиятын Ош мамлекеттик университетинде окуп бүтүрдүк. Анан нар жактан Кудай берген талант болот экен. Мына сизге окшоп баягы угуп үйрөнгөндүн өзү чоң, бул аябай чоң, баягы окугандан да жогору чертет да ошол инсандарды көп байкайм. Ырлардан көрүңүз эми. Ырдап берейин мына бул. Андебекова ырдап жүрдү. Кыйылып турам деген. Melen çoluk Yengsedim seni sağınıp Yadıra besken güldürüp Yakama üzüm tağınıp Oğunum sostun boşulacak Yen askadan çıkılacak Menin çoluktur Yengsedim seni sağınıp Yadıra öskün güldürüp Yakama üzüp tağınıp Onun sosum koşulcay Askadan çıkın canım Sen tildirgen günler Bülbülde ötüp baratat Men toymaz çaştık gezimizi Mezgilleri kuldum talaşat Kıyılıp duran kuş tevi Yığın battırın baratat Ay bari. Yaş kez ötüp giderken de evet kıyalbaysın. Dağılı. Жаш болайын дейсиз, бирок болбойт тең. Ой, жаш ötüp giderken. Мына ушул ырларды бир кезде баягы Шайлоо Мукашева деп ысык көлдүк эжекебиз, энекебиз мыкты аткарып жүргөн аябай. Сонун чертип тим эле кулакка жагымдуу. Мына эми билинбей. Ошондо кулакка сиңип калган экен да. Ооба. Сиз деле баягы элибиздин ичиндеги казылып жаткан кендердин чекесинен ичине казынадан куржундун оозун ачып элге тартуулап бердиңиз. Бар болуңуз. Эми мына Малике кызыбыздан дагы бир ырды угалы да билинбей убакыт өтүп кетиптир баягыдан бери карап отурсак. Дүйөлү. Кызыксаң келген айылга, кызыктуу кышы жайында, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда, жашоонун таттуу күндөрүн өткөргөн сонун айылда. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешиги, аппак күлгө оронсоң ардайым аттыр тегизим. Толору айды көтөргөн, жылдыздар болуп өңөргөн, бактылуу кандай адамдар керемет жерде төрөлгөн. Бактылуу кандай адамдар керемет жерде төрөлгөн. Айылым алтын бешигим, алмаш кыз куттун кешиги, аппак күлгө оронсоң ардайым аттыр тегизим.
Рахмат. Бар болуңуз, бар болуңуз. Сен буйруса, небирелерден үмүтүңүз чоң болот. Бар улгайган улуу инсандар бар эле небирелеримден, балдарымдан чыкса экен деп элестетишет. Бүгүн мына бизге атайын Актаңдайга келип, улуу башыңызды кечүү кылып, ошондой болсо дагы эми кээ бири сүрдөп, кээ бири тартынып келбейт. Ошон сиз баарына макул болуп, өнөрдү тартуулап, атайын ошол Алла Таала берген өнөрдү курсакка катып не кылайын деп айрыкча курбуңуз ошол кыргыздын мыктысы чыгаан окумуштуу кадырлаган сөзүн жерге таштабай, биздин сөзүн жерге таштабай бүгүн мына эл журтубузга жакшы өнөр тартуулап бердиңиз. Бар болуңуз. Кадырман телекөрөрмандар, биздин бүгүн конокто те алыскы Алайкуу өрөөнүнөн келген Ша Осмон Иминов абабыз өзүнүн небереси Малика менен келип бүгүн бизде конокто болду. Сизге бакубат, каарылык, узак өмүрдү каалайбыз. Кыздарыңыз, балдарыңыз бар, неберелериңиз менен, эл журт менен дайыма амандыкта жүрүңүз. Биз болсо бүгүн ушуну менен көрсөтүү соңуна чыгат. Эл теерден алыстабаңыздар, көрсөтүүлөр уланат. Кийинки жакшы көрсөтүүлөрдө жолукканча амандыкта туруңуздар.